Алматы қаласының әкімдігі. Yerimizge hizmet etmemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wat tayyibatu wa salamun alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma jalina min at-tawbin wa jalina min bismillah wa ila akhirati sadaqallahu wa sallam. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وحينا من الفقراء الذين والذين تمنى خط وتخنا وجلنا ومن منا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحان الله وهو سيد الله من جنات القيامة خير مقدس من هذه التامر جنات التحقيق دعنا الله إلا في قدرة الله تعالى وسخاسيته ومجلسة متقاتل خير من شر
Kur'an-ı Kerim'den bulgan, hadis, kutsi şeriflerden bulgan dua ayet tileklerimizde bol ömürden olsun Kazak halkının tevhidlik yolunda arlığı birlik ötken, küresip ötken barlık bozdaklar bulunuşuna bağışlanan dualarımızı kabul eden Allah Teala. O Allah Teala olsa orbaklarına kaldırgan yerimizde Allah Teala darhan peyilimizde Allah Teala saygılıp ata-babamızın soluluklarımızda gelip korgap bulunuşuna Allah nasip ete gör. Tevhidligimizni мәңгі kıla gör Allah Teala. Kazak halkına antımak bereke birliğimizi nasip et. Ağız birliğinden ayrı görme Allah Teala. Artımızda ösüp yatkan yaşlarımızda, urfaklarımızda Allah Teala dostqa kulgu düşmanға taба kılmaz, abroylu tirilik berip, baskan kadamdara kutlu kılıp ağız birlikte alga bastın. Baskan üstümüzde ilgeri bosip oygalgan arman maksatlarımızı Allah nasip ete gör. Tanrım Allah koldasın. Osu желтоқсан құрбандарына, осы желтоқсан 1986 ұлт азаттық көтерілісі тәуелсіздігімізді жеткізген, осы баспалдағы болған, осы Қызыл империяның құлауына ыдыратуына бірден бір себепші болған желтоқсан құрбандарына бағыштаған дұғаларымызды қабыл ете гөр. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.